An Ginoo madahayo. Ngan madaman haimo. Pagbasa ti kangan Santos nga Ebanghelyo sa Malakan San Marcos. Paghimayaon ka, Ginoo. Samtang nagtutuddo hiya haira, nagsiring hiya. Pag-ikmat kamuhan mga magturutdohan balaod, nga karuyag magsudoy-sudoy nga higlawig anira mga bado, ngan karuyag nga yukbuan hirahin pagtahod didto hatabuan. Nagpili hirahan siyahan nga mga lingkuran han mga sinagoga, ngan han gimamaupayi nga mga dapit ha mga kumbete. Nasingabutira han mga balo nga kababayinan, ngan gintitikasan ininira hanira mga katigayunan, ngan katapos napasangil hira pamatbat hiniglaba nga mga pangadion. Danudako pangasirot an ira kakarawaton. Samtang nalingkod Jesus, hiranihan surudlan han halad nga salapi didto a templo, nakita niya ang paghulog han mga tao hanira kwarta. Hinulog hindamo nga kwarta, hindamo nga mga riko. Ngan inabot in kablas nga balo nga babayi, ngan hinulog hinduha ka sinsilyo nga bali o sala ka sentabo. Gintirok ni Jesus aniya mga tinunan nga nagsiring haira. Susumatan ko kamo, naghatag hindarodamo ini nga kablas nga balo, kaya ira nga tanan, kay naghatag hirahan sa linla hanira mga manggad, kundi hiya, bisan kun kablas, naghatag nga tanan nga iya kinabuhian. Mga kabugtuan, ang Ebanghelyo han Ginoo. Pagdayawon ka, Kristo.